Uzabumva bitaba racist cyangwa se abangaba uruhu rwirabura. Gusa iyo usobanura racism ntabwo uba uvuga kwibasira uruhu rwirabura gusa, ahubwo iki ni igitekerezo kiva mu masiyansi cyazanywe mu kinyejana cya 18, aho abahanga b'icyo gihe bazanye uburyo berekanaga ko amoko ari ku isi atareshyaga. Ubwo bitewe n'abakoraga ubwo bushakashatsi nibo bagenaga umwanya nuko batondeka abasigaye. Gusa ubwo tureba ku ibara ryacu ryirabura, reka tubirebeho gato. Biza ku myaduko y'ubucuruzi bw'abantu, bigakomeza mu ngoma za gikoroni ndetse bigakomezanywa n'umugabo Adolf Hitler wabonaga ko nta bwoko bwarushaga ubwenge ubwoko bw'aba Aryan. Ariko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe aho abirabura baciye impaka ndetse nuko babashije gukora neza imirimo bisanzemo neza. Njye nitwa Trick Boss. Mu mwaka wa 1936 mu Budage habereye imikino ya Olympic. Hari mu mwaka wa gatatu w'ingoma ya Adolf Hitler. Umwirabura Jesse Owens wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravudutse yanikira abazungu bose, arataruka asumbye igisamago, maze muri iyo mikino acyura imidari ne ya zahabu ibitarakozwe n'undi muntu wese muri iyo mikino. Naho tugiye muri Amerika y'Epfo, muri Brazil mu mwaka wa 1940 wari ugiye kuba umukinnyi mwiza muri ruhago y'isi yaravutse. Pelé uyu yarakinnye atwara byose yakiniye, aniharira agahigo ko gutwara ibikombe 3 by'isi. Ibi byamugize umukinnyi mwiza w'ibihe byose ku ruhande rwa FIFA. Umwirabura LeBron James, igihangange muri basketball. Uyu mugabo wavutse mu mwaka wa 1984 yakoze amateka ahambaye mu mikino ya NBA. Yabaye champion wa NBA inshuro ziri hejuru yenye, anaba umukinnyi mwiza w'irushanwa inshuro zirenga enye nanone. Uyu mugabo kandi yatoranyijwe kuba mu ikipe y'umwaka inshuro zirenga 20, akaba ari nawe wihariye akagahigo. Uyu mugabo kandi niwe wihariye agahigo ko kugira amanota menshi yatsinze muri NBA, akaza imbere y'abandi nka Kobe Bryant, Michael Jordan ndetse n'abandi uruhumbira jana. Reka dukomeze. Twifashe gutyo tukinjira mu isi bifunsi, tuhasanga umugabo Mike Tyson ahita afata agakoni. Uyu yahasabaga ibipfunsi mu gihe bahuriraga mu malingi. Uyu mugabo yabonye izuba mu mwaka wa 1966 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku myaka 20 yabaye ukiri muto wegukanye shampiyona y'isi iterana amakofi, heavyweight champion. Uyu mugabo mu babigize umwuga yakinnye imikino 58, atsindamo imikino 50. Mu mwaka wa 1986 yatsindiye World Boxing Council WBC. Nyuma y'umwaka umwe yarongeye atsinda World Boxing Association WBA. Nanone muri uwo mwaka yarongeye atsindira International Boxing Federation IBF. Abo umugabo wageze kuri byinshi mu materamakofi akiri muto kandi anabikomeza mu gihe yarakuze. Tuvuze iby'abirabura bageze ku ntsinzi cyangwa se babashiye kwesa uduhigo mu mirimo bakoraga bwakira bugake. Ariko reka dusoreze kuri uyu nguyu Mike Tyson. Ahubwo niba hari undi ufite, reka duhure muri comment mumbwira, menye niba nazamukoraho ikindi kiganiro cyangwa se nawe hari ibyo turushaho ukaba wabidusangiza. Kandi ukagukora subscribe, like ndetse n'agashya mu gihe byakunda. Mwibwe ko mbakunda kandi kurusha uko mwikunda. I love you all.